Sekolo sa poraemari sa botlhe se boetse sa amogela diphesente tse 80 tsa barutwana mo diphaposing. Magato a botlhokwa a akaretsang foundation phase le grade 7 a tla ela tlhoko go gaisa. Tona Motshekga a re magato ano ka bobedi a tshwanetse go konosetsa dithuto tsa ona ka botlalo mo bokhutlong ba monongwaga. Mephato e mengwe o go sa kgonagaleng gore barutwana ba boele botlhe kwa sekolong a tla tswelela go ka refosana matsatsi. The other problem, the challenge they have, it's actually now classrooms. Because if they're all here and we've broken them into smaller groups, it means there's need for more teachers. And that's why I have to quickly get Treasury to help me with the teacher assistants, to make sure that we have teacher assistants who can help them whilst they are social distancing. So we're working on those measures. We've given, I'm told MEC has given them up to the 10th. We've given ourselves up to the end of this month. Go fitlha ga jaana Free State e setse e entile diphesente tse 90 tsa barutabana le badiredi ba tlaleletso. Tona o etetse gape sekolo sa barutwana ba ba sa itekanelang sentle go buisana nabo. Lefapha la re le dira ka natla go netefatsa gore ngwaga ono wa dithuto o dirisiwa ka botlalo. We're looking at various ways to ensure that our children continues be motivated. And I don't know whether you have picked up also with this concept that we have of talking wars, that we want even our children, when they are outside, they can continue to learn. And this is where the minister is going to help us with teaching assistants, because they don't have to be teachers to teach children, to show them that that is A, E, O, U there. Dithuto le letsholo la go tlhatlhobiwa ga maemo kwa dikolong go tla tswelediwa kwa diporofenseng tse dingwe.